Ngomeje kuba ikaze mwe mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro byacu nkuko umugenda mubitugaragariza kandi munabitwereka. Dukomeje kubashimira mwe mwese kidukomejeho umutima kandi mwe mwese mukikomeje kugenda muduhereza imbaraga nyuma y'igihe kirekire rero mutamperuka. Ubu ngubu ngaba nagarutse. Uyu munsi rero reka tuzi turebe agaseke k'uyu munsi aho tuza kugafungurira, aho turi buze kugafungurira mu Rwanda. Reka tubanze turebe ibirimo kuvugwa mu Rwanda ku mbuga nkoranyambaga, kuri Twitter cyangwa se no ku zindi mbuga. Aha rero turi buze kureba ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa gatatu 2023 umugabo yagize atya ajya kwiyahurira ahazwi ngo ku mashirahamwe, aho ni mu mujyi wa Kigali ku nyubako ndende iri Nyabugogo, aho yazamutse ajya ku gorofa ya 5 arangije rwose agira atya abe yikoze mu mara abarasimbutse tayari. Ubwo mu gusimbuka kwe nta kindi cyakurikiyeho, ubuzima bwe bwahise bujya aho budashobora kugaruka, mu yandi magambo yitabye Imana. Icyakurikiyeho ni ambulance yasiza kumutwara aheza ani mu ijuru, ubwo azahurirayo n'abandi benshi bamubanjirijeyo agirira uko ridashira. Kuri tariki ya 8 z'ukwezi kwa gatatu 2023 haranzwe n'utuntu twishi tugiye dutandukanye rwose. Uyu munsi tubibutsa ko ari n'umunsi w'abagore. Uyu munsi rwose ni wo munsi w'abagore rwose, niho ibirori by'abagore byari biri, ariko umugabo we arangije ajya kwikura kw'iyisi ya rurema. Ese wakwibaza, ese bifitanye isano n'uyu munsi? Wakwibaza ese niye mpamvu yabimuteye? Ubuyobozi buracyari aho ngaho rero, ntago buratangaza icyaba cyamuteye kujya kwiyahura. Tukiri aho ngaho rero, uyu ahangaha muri Nyabugogo ahangaha mu mujyi wa Kigali, turaza turebeho umunyerondo abitwa yuko ari abazunguzayi. Ubwo imodoka ishinzwe umutekano cyangwa se iyirondo yari irimo izenguruka yamagana ubucuruzi butemewe aribwo bita ubw'abazunguzayi. Ubwo ubucuruzi bw'abazunguzayi rero, ubwo barimo bazunguza umugabo yagize atya ngo bafashe bimwe mu bicuruzwa by'uwo muzunguzayi, arangije nawe yuriye imodoka rwose amusangamo niko kumuhubanuzamo, barangije nabo baramukubitagura bamutera ibyuma. Abandi banyerondo babibonye bakizwa n'amaguru baravuga ati gupfa none napfejo. Ngayo nguko rero uwo munyerondo byarangiye ahasize ubuzima. Ntago byoroshye. Tukiri ahangaha rero mu mujyi wa Kigali, bano bakunzi bacu mukomeza kugenda mudutega yombi, ku itariki ya 9 ukwezi kwa gatatu 2023 aho ngaho n'umunsi umwe gusa abo babiri bamaze kuva ku isi, umugabo bamukuye mu kiraro cya Nyabugogo aho yari yagiye kwiyahurira aho muri uwo mugezi wa Nyabugogo. Bikekwa ko ariho yari yagiye kwiyahurira. Uwo mugabo rero bamukuyemo rwose amagara ye ageraniwe, ariko iwe agira amahirwe ntago yaje gutakaza ubuzima. Mu gihe twari turi mu biyahuye n'abandi benshi bamaze gutakaza ubuzima muri Ruhango district cyangwa se mu karere ka Ruhango, abaturage bariye ibiryo muri restaurant imwe ziri mu mujyi wa Ruhango bagubwa nabi, aho kuri ubu abarenga 20 bajyanwe mu bitaro. Iyo ni inkuru dukesha ikinyamakuru TV1. Turakomeza rero tugende tubagezaho izindi nkuru. Nago byoroshye nguko kandi byatangajwe n'akarere ka Ruhango, kavuze ko abarwaye bitewe n'ibyo bafatiye muri iyo restaurant barimo gukurikiranwa n'inzego z'ubuzima. Ubuyobozi nabwo burakurikiranira hafi uko bitabwaho. Inzego zibishinzwe nazo zikomeje gukurikirana kugira ngo hamenyekane icyateye uko kugubwa nabi. Ako ni akarere ka Ruhango kaje gusubiza igihe hatangazwaga ko abaturage bari ibyo kurya barangiza bakamererwa nabi. Kugeza ubu ngubu ntabwo baramenya tese ibyo byo kurya
n'ibyavuye muri iyo resitora nibyo byabagiriye ibihe ingaruka. Kugeza na n'ubu ntiharamenyekana ngo mbese ibyo byo kurya nibyo byaba byabagizeho izo ngaruka cyangwa se baba bavuye ahandi bafite icyo kibazo. Ngaho yo nk'uko rero reka tubiharire ababishinzwe. Aya makuru rero dukomeje kuyakomereza kandi mu Rwanda. Tukiraho mu Rwanda rero, urubanza rwa Prince Kid rwari ruteganijwe mu bujurire kuri uyu wa gatanu bwimuriwe kuri tariki ya 31 Werurwe 2023. Iyi nama y'urukiko rukuru yatumye imanza zari ziteganijwe zihabwa amatariki mashya. Ngaho rero rwose uwari uhagarariye Rwanda Inspiration Backup ariwe uzwi nka Ishimwe Dieudonné ariko akamenyekana cyane ku izina rya Prince Kid, ubu ngubu rwose akaba asubikiwe, urubanza rwe rukaba rugiye gutaha. Abantu bakaba bakomeje kwibaza uti se uru rubanza, aya mahirwe Prince Kid agize ari buze ko yabyaza umusaruro agiye kubana n'umukunzi we akaramata babinyujije mu cyo twita mariage cyangwa se rwose ubukwe muri rusange cyangwa gusezerana imbere y'Imana, dore ko no mu buryo bw'amategeko bamaze kuvayo. Ngayo nguko rero inkuru zo turagenda tuzibaha nyinshi cyane nguko nabyiyemeje, ndaje mbavire imuzi n'umuzingo. Ku nkuru zindi zigezweho rero turasanga turi kuri iya tariki ya 8 abakozi 70 bigararambije kuri kampani ya CRBC y'Abashinwa iri gutunganya imihanda mu mujyi wa Muhanga nyuma y'uko bamaze amezi 2 badahembwa, ku buryo batangiriye imodoka zari ziparitse aho bakorera bazibuza gusohoka. Ngayo nguko rero ahangaha rwose tunaracyari mu Rwanda. Perezida w'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite Kabarisa yakiriye perezida wa Sena wa Eswatini Pastor Lindiwe Dlamini bagirana ibiganiro byibanze ku mikoranire ndetse no gushimangira umubano w'ibihugu byombi. Turakomeje rero hano mu Rwanda. Inteko rusange ya Sena yemeje ko Dr Ndabamenye Tresphore nk'umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe iterambere n'ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda. Aho ngaho rero uyu Dr Ndabamenye Tresphore turaje ejo tuzabahereze amava n'amavuko n'imvano amakuru yo icyo niyemeje no kubaha amakuru meza kandi agezweho. Tukira aho ngaho kandi ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda RDF bwatangaje ko bwababajwe n'urupfu rwatunguranye rwa General Lieutenant Marcel Gatsinzi wabaye minisitiri w'ingabo hagati ya 2002 na 2010. Okay, turaje rero mu kanya tubabwire uko bihagaze. Ngicyo nabemereye no kubazanira amakuru agezweho kandi mashya. Tukiraho kuri urwo rupfu rw'uyu umugabo Generali Kabarebe yunamiye Generali mugenzi we Gatsinzi uheruka kwitaba Imana. Yagaragaje ko yari mu basirikare 1500 batahunze barimo abato n'abofisiye kubera uko yabanye n'inkotanyi igihe kirekire. Ayo ni amakuru tugenda rwose dusanga kuri iyi mihanda cyangwa se ku mbuga nkoranya mbaga. Uyu rero yunamiye mugenzi we. Reka rero tunakomeze, turacyari mu Rwanda. Tukiraho mu Rwanda rero ubuzima bwa Felicien Kabuga ntibutuma ashobora kwitabira urubanza. Reka twumve rero uko bihagaze. Ingingo ya raporo z'inzobere bijyanye n'ubuzima bwa Felicien Kabuga uregwa ibyaha bya jenoside yabaye mu Rwanda mu 1994 niyo yihariye iburanisha ryo kuri uyu wa gatatu, ikaba ivuga ko uko ubuzima bwe bumeze budatuma ashobora kwitabira urubanza rwe mu buryo bwa nyabwo.
ni raporo y'inzobere mu buzima zihabwa akazi n'uru rugereko rwasigaye ruca imanza zasizwe n'urwari urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha rwarashyiriweho u Rwanda. Ni raporo y'inzobere mu buzima zihabwa akazi n'urugereko rwasigaye ruca imanza zasizwe n'urwari urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha rwari rwarashyiriweho u Rwanda, itangwa nyuma ya buri minsi 14. Kuri iyi nshuro iyi raporo izwi ku mpine ya raporo ya UNGO, United National Detention Unit, y'uru rugereko rw'Irahe mu Buholandi, irimo ko ubuzima bwo ku mubiri no mu mutwe bwa Kabuga bwagabanutse nk'uko byavuzwe mu rukiko. Iyi raporo yavuzwe mu rukiko ko iri mu mapaji 3, inavuga ko Kabuga afite ikibazo gikomeye cyo kwibagirwa, clinical dementia. Iburanishwa rya none ryaranzwe n'ibitekerezo by'uruhande rw'ubushinjacyaha bwitabiriye buri Arusha muri Tanzania bukoresheje uburyo bw'amashusho, n'uruhande rwunganira Kabuga rwari ruri mu rukiko Irahe. Kabuga, inyandiko y'urukiko igaragaza ko afite imyaka 88 yari akurikiye iburanisha mu buryo bw'amashusho ari kuri gereza y'urukiko. Nta jambo yahawe, ariko mu gihe cyashize yahakanye ibyaha bya jenoside arerwa. Ubwo yari ahawe ijambo Lipa Erdekin mu izina ry'itsinda ry'abashinjacyaha yavuze ko ibyuko ubuzima bwa Kabuga butuma adashobora kwitabira urubanza rwe ari ikintu gishobora kugenda gihinduka uko igihe kigenda gishira. Yavuze ko na mbere y'uko iburanisha ritangira mu mizi, Kabuga yagiye agira ikibazo cy'ubuzima bwo ku mubiri no mu mutwe, kandi ko nyuma hari intambwe yagiye atera mu buzima bwe. Umushinjacyaha Erdekin yavuze ko guhagarika uru rubanza byaba ari uguhutiraho ko ari ibintu byakorwa ari uko uregwa yapfuye, kandi ibyo atari ko bimeze ubu muri iri buranisha. Yasabye ko Kabuga yazakorerwa andi masuzuma, byaba ngombwa urubanza rukaba ruhagaritswe by'igihe runaka, rukazongera rugakomeza, n'umutangabuhamya akab 041 akabona umwanya wo gusoza ubuhamya bwe bushinja Kabuga. Yavuze ko gukomeza uru rubanza rwa Kabuga bifite inyungu ikomeye kuri rubanda, kubagizweho ingaruka na jenoside no kubishwe muri jenoside no ku banyarwanda muri rusange. Erdekin yananenze ingano y'iyi raporo y'inzobere iri mu mapaji 3 ngo kuko idatanga ibisobanuro birambuye cyane ngiyo mu kwezi kwa 12 muri 2022. Yanavuze ko bibayeho ko Kabuga arekurwa yajyanwa mu gihugu afitemo ubwenegihugu aricyo u Rwanda. Umucamanza ukuriye uburanisha Line Bonomi yibukije ubushinjacyaha ko iyi raporo y'inzobere yakozwe ku busabe bw'uru rugereko, kandi ko izo nzobere zakurikije ibyo zari zasabwe muri iyi raporo, zikanavuga ko ikibazo Kabuga afite cy'ubuzima kizahoraho. Ku ruhande rwunganira Kabuga rwo rusanga nta kintu gishya kiri muri iyi raporo. Umunyamategeko Emmanuel Artite mu izina ry'iryo tsinda yavuze ko iyi raporo nta kindi ikora kitari gushimangira ibyo umwunganizi mu izina ry'iryo tsinda yavuze ko iyi raporo nta kindi ikora kitari gushimangira ibyo ubwunganizi bwa Kabuga ngo mumaze amezi bubwira uru rukiko kuva mu kwezi kwa 5 2022. Muri amwe mu maburanisha yo mu minsi ya vuba aha ishize, Maître Artite yagiye anyuzamo akumvikana abwira umucamanza Bonomi ko
abona Kabuga yasinziriye, ariko iburanisha rigakomeza nyuma y'igihe gito bigaragaye ko yongeye kuba maso. Ngayo nguko ayo n'amakuru rero tukesha BBC gahuza imiryango, kandi hasabwe ko Kabuga arekurwa aka kanya. Umunyamategeko Emmanuel Artite wunganira Kabuga niko yabisabye. Ku ndeshyo y'iyi raporo, Artite yavuze ko iyi raporo itanga amakuru mu buryo busobanutse neza kandi mu magambo makeya, ko ivuga ko Kabuga adashoboye kwitabira urubanza rwe, urukiko rukaba rukwiye kwakira uko kuri kuvuye muri raporo z'inzobere. Artite yavuze ko iyo raporo ivuga ko Kabuga ari umuntu udasobanukiwe n'isi ari kubamo. Asaba ko kubera iyo mpamvu Kabuga arekurwa aka kanya, ko ibitari ibyo byaba bibangamiye uburenganzira bwe. Artite yavuze ko urugereko nkuru rw'umuryango w'abibumbye rugomba kuba ntangarugero nta makenwa, hatitawe ku byo abategetsi bo mu Rwanda bavuga ku cyemezo cy'urukiko. Yavuze ko gukomeza uru rubanza byaba ari ikinamico, kandi ko hakwiye kurebwa icyo ibyo byaba bitanze ku butumwa ku isi bikozwe n'urukiko nkuru. Ati ubushinjacyaha rasaba ko uru rubanza rukomeza, Kabuga yaba ameze neza cyangwa atameze neza, icy'ingenzi ni uko akiriho. Niko nabyumvise, ariko ubwo si ubutabera. Umucamanza Bonomi yavuze ko uru rukiko uyu munsi rudafata umwanzuro ukuba Kabuga adashoboye kwitabira uru rubanza, ariko ko rugiye kubyigaho. Umucamanza Bonomi yabajije Maître Artite igihugu Kabuga afitemo uburenganzira yashobora kujyamo igihe yaba arekuwe. Umucamanza Bonomi yabajije Maître Artite igihugu Kabuga afitemo uburenganzira yashobora kujyamo igihe yaba arekuwe. Asubiza ko nubwo icyo kibazo atari yakiteguye, Kabuga ari umunyarwanda, ariko ko afite na bene wabo abo bafitanye isano mu bindi bihugu, ko ashobora kuhajya bitewe n'ibyo. Bonomi yamubwiye ko mu mateka y'ubucamanza mpuzamahanga hagiye habaho abantu barekurwa ariko bakabura ibihugu bibakira, bigatuma bakomeza kuba muri gereza. Abaza Artite niba yarigeze aganira na Kabuga ku kuba aramutse abuze igihugu kimwakira byaba ngombwa ko aguma muri gereza. Artite yavuze ko we ibyo yaciyemo bitandukanye n'ibivugwa na Bonomi, ko yigeze kunganira umuntu mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha, ubu akaba yararekuwe, akaba asigaye aba mu gihugu cy'i Burayi. Yavuze ko Kabuga afite ubwisanzure bwo kujya aho ashaka igihe yaba arekuwe bitewe n'impamvu z'umuryango we. Bonomi yamubajije aho Kabuga yaba agiye by'agateganyo, asubiza ko Kabuga yajya aho ashaka. Bonomi yabajije umushinjacyaha Erdekin niba hari icyo yifuza kongera kuri iyi ngingo ya raporo ku buzima bwa Kabuga.